Здравствуйте. Здравствуйте. Не напирайте. Тихонечко, ребята. Идите, кстати, аккуратнее. Ребята, тихонечко. Не напирайте, пожалуйста. Очень неожиданно. Привет. Ребята, задавят здорово. Amahoro kuri mwese nshuti zanjye, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi ntambara ikomeje kubera muri Ukraine. Tugiye kuganira ku bitandukanye bikomeje kubera ku rugamba, ariko n'ibitandukanye bikomeje kubera hirya no hino bireba iyi ntambara ya Ukraine, haba abatanga ibiganiro, haba abakora amanama, byose bigamije gushakisha umuti w'iki kibazo cya Ukraine. Ibyo byose turakomeza kubigaruka, ariko na Vladimir Zelensky cyangwa se Volodymyr Zelensky nawe yakoze ikiganiro n'itangazamakuru. Turaza kurebera hamwe ni gute abona iyi ntambara, ni gute abona abaterankunga biwe. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko nanone turaza no kugaruka ku ruzinduko rwa Kim Jong Un ahangaha muri Russia. Ubu ngubu tuvugana akaba ari kubarizwa ku butaka bw'Uburusiya, aho yagiye guhura na Vladimir Putin. Turarebera hamwe n'izihe diru ibi bihugu bigirana, ni iki kijya mbere, ariko tunarebere hamwe n'abanyamerika n'iki babivugaho, haba ibiri kuba mu ntambara ya Ukraine, haba n'uyu mubano urimo guhuza Abarusiya n'Abanyakoreya. Ni ibintu byavugishije abanyamerika menshi. Reka tubiganireho muri Waka Waka. Yes, rero nkuko mubizi intambara ya Ukraine imaze iminsi ihagaze ku mirongo imwe, kubera ko contre-offensive abanya-Ukraine batubwiye abanyaburayi baririmbye cyane. Biragaragara ko yaferinze kandi nkuko mubibona abanya-Ukraine bagerageza kubyina intsinzi ntoya bagira, kandi nazo bikarangira basanze ari ambush bagiriwe, kuko umurebye ibintu biri kubera muri Robotine murabyibuka tuvuga ko abanya-Ukraine bafashe agace kanini ka Ukraine, bafasha agace kanini ka Robotine. Ariko ku munsi w'ejo numvise umuvugizi w'igisirikare cy'abanya-Ukraine avuga ko Abarusiya bazanye tekinike nshyashya ku rugamba, ari nabyo bintu birimo kugora izi ngabo za Ukraine gukomeza kwigarura utundi duce nyuma ya Robotine no kuyisohokamo, ahubwo kubera ko bavuze ko Abarusiya bafite tekinike nshyashya barimo gukoresha, akaba ari tekinike yo kwegeranya izi mine bagenda bataba hirya no hino. Ntago mine hagati ya mine n'indi barekamo metero imwe, ni santimetero 75 bagashyiramo indi mine, hari bagatabamo indi mine. Hari mine zikozwe mu byuma aba banya-Ukraine baza mbere bashaka gutegura ngo bakore inzira yaho bashobora gucisha ingabo zabo n'ibifaru, bashobora kudetektinga izi mine z'ibyuma bakaba bazitegura. Icyo ni kimwe, ariko harimo na mine za plastike aba bari muri aka kazi ko gutegura izi mine badashobora kubona. Ibyo rero bituma habaho ikibazo, kubera ko mu gihe bari muri aka kazi imwe muri izi mine za plastike igaturika, nkuko nabibabwiye zegeranye muri santimetero 45 murabyumva ntabwo ari metero. Iyo imwe ituritse ihita ituritsa izindi, aho aba basirikari baba bari muri aka kazi babigenderamo, kubera ko nta yandi mahirwe baba bafite, kuko mine zitaziturika ziturika hafi icyarimwe. Iyo ni tekinike ya mbere, ariko nanone bakavuga ko niyo bamaze gukora inzira abanya-Ukraine bakinjira nkuko binjiye ahangaha muri Robotine, n'izi mine ziba zitabye hirya no hino, biba bihagije ko Abarusiya bohereza drone, noneho iyo drone ikaza ikaba yakohereza n'akagrenade kamwe kakarikura. Iyo kaguye hasi kagaturitsa za mine, ku buryo umuntu wese uri muri ubwo butaka, umuntu wese uri hafi aho ngaho nta mahirwe aba afite. Iyo rero ni tekinike aba banya-Ukraine bamaze iminsi bagwa muri izi ambush z'Abarusiya. Ni nabyo tumaze iminsi tubona muri Robotine. Ukabona uyu munsi abanya-Ukraine bamanitse idarapo ku nzu, ejo ukabona Abarusiya bayisubije. Ibyo rero birimo gutuma abasirikari benshi ba Ukraine bakomereka, benshi ba Ukraine bahapfira, kubera ko Ukraine uyu munsi imaze gutakaza abasirikari benshi cyane. Kandi noneho benshi bavuga ko ari abagiye bacibwa amaguru, abaciwe amaboko, abagiye bakomereka. Nuvuga ngo casualty ni nyinshi cyane muri iyi ntambara ya Ukraine, uko namwe murabyumva. Ni intambara irimo mine, ni intambara irimo ibisasu biremereye. Twabonye n'izo cluster bomb n'Abarusiya ubu ngubu barazikoresha. Ni ukuvuga ngo ibi
byose ni ibintu bituma mu gisirikare cya Ukraine habamo imvune cyangwa se injury nyinshi cyane, inkomere nyinshi cyane, ku buryo binagaragara ko aba banya Ukraine batangiye kohereza abagore ku rugamba kuri front, kubera ko abagabo batangiye gushira muri Ukraine. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kiri no kuzamura umwuka mubi mu banya Ukraine, aho abanya Ukraine bamwe na bamwe batangiye kugaragaza amarangamutima yabo yo kudashyigikira iyi ntambara, kugaragaza ko abanya Ukraine bamwe batangiye kugenda bavuga ukuri, bavuga bati twebwe ntabwo twakoze ibikwiriye dutera muri Donbass, tubuza amahoro abaturage ba Donbass kugeza aho biyumva ko bagomba kuva kuri Ukraine. So uyu munsi rero Volodymyr Zelensky nashaka uburyo yakwinjira mu biganiro, turambiwe intambara. Iyo ni ibivugwa n'abaturage ba Ukraine bamwe na bamwe, ariko ni imyigaragambyo itangiye kugenda iteranya irwanya iyi ntambara. Rero ibyo ni ibintu tuzakomeza kugenda dukurikirana tureba ese abanya Ukraine bazashobora koko gupfumura muri iyi mirongo y'Abarusiya ikomeye. Ngiye nababwira ko muri Robotine mumaze iminsi mubona kuri za RCI za France 24 n'ahandi bavuga ngo abanya Ukraine babashije gutobora, yari ambush nkuko n'abanya Ukraine babitangaza, ni ambush Abarusiya babatamo noneho bakabaturikirizaho za mine nyinshi cyane. Rero ni ibintu tuzakomeza kureba. Murabona ko no muri Kupiansk ntabwo Abarusiya nabo bararangiza iyi ntambara ngo binjire muri Kharkiv, nubwo leta ya Ukraine itangaza ko Kharkiv iri muri gahunda y'Abarusiya, kuko n'ubu tuvugana Abarusiya bakomeje kudeployinga ingabo nyinshi muri aka gace kagana muri Kharkiv na Kupiansk, ku buryo abanya Ukraine bavuga ko ibyanze bikunze Abarusiya bagomba gutangiza ibitero bigana muri Kharkiv. Ibyo rero tuzakomeza kugenda tubirebera hamwe. Uyu ni Mark Miller, ni umujenerali w'umunyamerika usanzwe atangaza byinshi kuri iyi ntambara ya Ukraine. Yatangaje ko Ukraine cyangwa se Zelensky afite iminsi 45, hagati y'iminsi 45 n'iminsi 30 kugira ngo abagize icyo akora, kubera ko nyuma yaho ngaho tuzaba twinjiye mu gihe cy'ubukonje n'imvura nyinshi ahangaha muri Ukraine. Ibyo akaba ari ibintu bizatuma bigorana cyane abanya Ukraine bagomba guhagarika icyo bise contre-offensive, kubera ko ntibashobora gutambutsa ibifaru, ntibashobora kugira icyo bakora muri iyo mbeho ndetse n'imvura nyinshi. Akaba yabahaye rero iminsi 45. Iminsi 45 ukaba bakwibaza ngo bazaba babashije kugera kuri iriya nyanja ya Azove, kuko ariyo gahunda. Ni ibintu ubona ko bidashoboka, ariko bakomeje kurohayo abasore n'abakobwa kugira ngo bakomeze bapfireyo, bakomeze bagerageze barebe niba byashoboka, kubera ko iyi ntambara ikomeje kubamo akagambane ku baturage ba Ukraine. Kuko nk'uyu Mark Miller ibingibi atangaza biragaragaza yuko ni pressure, ni nko kubwira Zelensky ufite iminsi 45 maximum, urabona hari icyo wakora? Ufite Amerika irashaka ikintu cyatuma abayobozi ba Ukraine batangira kumva ko iyi ntambara idashoboka. Duhita tunajya ku kiganiro cya Zelensky yagiranye n'itangazamakuru, aho Zelensky yavuze cyane kuri aba banyaburayi babatera inkunga, aba banyamerika. Aravuga ati iyo mpuye nabo bambwira bati turi kumwe nawe kugeza ku iherezo ry'intambara. Arongera aravuga ati ariko iyo mbareba mu maso mpita mbibona ko babeshya, mpita mbibona ko bambeshye tutari kumwe. Ukaba wabaza Zelensky uti se ubundi kare kose wari uzi ko muri kumwe koko? Njyewe ubundi reka nze mbabwize ukuri, iyi ntambara nirangira Abarusiya bigaruriye biriya bice nkuko babyigaruriye, ikarangira Ukraine n'ubundi ibaye netre itagiye muri NATO, Zelensky sinzi niwe muntu wa mbere uzaba uri kuri iyi sukwiriye kujya muri gereza agakatirwa byinshi cyane, kubera ko abanya Ukraine bose bapfire kuri urugamba. Watubashyira ku mutwe wa Zelensky, kubera ko yagize imibare mibi yo kumva ko aba banyaburayi bazabana nawe igihe cyose. Hari abantu bavuga bati Ukraine iri ahantu heza, iri ahantu hari strategique ku banyaburayi n'abanyamerika ndetse no ku Barusiya. Nibyo ariko at what cost? Abanyaburayi bashobora kumva ko bagomba guharanira iyo point strategique yabo.
Abafaransa bazohereza abana babo baze kurwanira iyo point strategique y'abanyaburayi. Abanyamerika bazohereza abana babo. Ibyo nibyo Zelensky yibeshyaho ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi n'abanyamerika. Icyo kintu twarakivuze ku makosa 3 Zelensky yakoze, kwibeshya ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi. Ni ikosa rikomeye Zelensky yakoze. Nge numva ko agomba kuzabazwa na nyuma y'iyi ntambara. Nkuko abivuga ati ndabareba mu maso nkabona ko bambeshye. Niba ubibona ukabona ko bakubeshye, wagombye guhita usubira inyuma ukavuga uti aba bantu kuva barimo kumbeshya, reka ndeke gukomeza kuroha abaturage banjye mu ntambara. Kuko at the end niyo mpamvu abanyaburayi, niyo mpamvu Mandela bamugize intwari. Mandela bamugize intwari kuko yanze guhangana n'abazungu ngo abaki bikingi, abaki ibyo bambuye abanyafrika y'epfo. Yemera kudahangana n'abarayamanika, bamugira iki? Intwari. Kuko yanze gufata risk yo guhangana n'abazungu. Icyo gihe muri Afrika y'epfo bari bakomeye, bashoboraga kwica umubare munini w'abirabura, ariko yabaye intwari. Ariko ikibazo yanze gukemura muri kiriya gihe n'uyu munsi kirahari, abirabura baracyakandamijwe ahangaha muri South Africa. Ariko Mandela kuko yarekeye ibikinga abazungu bamugize intwari. Icyo rero numva ko niba mwaragize Mandela intwari kubera ko yayamanitse, kuki mushaka ko Zelensky amarira abanya-Ukraine ku rugamba kugira ngo mukunde mumwite intwari? Ko ahubwo azaba ikigwari akabura naho ahungira. Ni ikintu mpora mvuga hano, nkavuga ati ni ibintu bizaba biteye isoni cyane n'agahinda kuri Zelensky igihe cyose intambara izarangira ahitsinzwe. Kuko ni ibintu byagaragariraga buri wese, n'umuntu utari umutaktisien w'intambara, n'umuntu utazi bya gisirikari yahitaga bibona ko Ukraine ntabwo izatsinda. Nta gihugu cya nucleaire gitsindwa intambara. So rero uyu Zelensky tuzakomeza tureba, ariko ngewe mbona ko Zelensky arimo kugenda agana ahabi, bizamugora kuhivana. Tugere kuri uyu mugabo mubona, uyu mugabo bamwita Kim Jong-un. Uyu mugabo siwe wateye bomba atomike muri Hiroshima na Nagasaki. Uyu mugabo siwe wasenye Afghanistan. Uyu mugabo siwe waroshya amabombe muri Iraq. Uyu mugabo siwe uhora wica abanyapalestina. Uyu mugabo siwe warimbuye Libya. Uyu mugabo siwe warimbuye Yugoslavia. Uyu mugabo uyu mugabo nta ruhare yagize muri jenoside yabereye mu Rwanda. Ariko isi yose ibishaka kukumvisha ko uyu ari wo mwanzi w'isi nomero ya mbere. Ibyo bintu mwagiye mubyibaza kuki isi Rwanda no kutwumvisha ko uyu mugabo ari mubi cyane. Ndagira ngo mbibutse, muribuka amafilime ya Idi Amin, nubwo ibya kera nyine byabaga birimo ibintu bitari byiza n'iki, ariko Idi Amin uburyo bamutangaza, nge nari nzi ko ngo yambaraga amatwi y'abantu ngo mu ijosi. Icyo nicyo bita kudiaboliza umuntu, hagakorwa kampeni yo kumudiaboliza. Ibi bintu twarabibonye no kuri Mugabe. Abongereza bamuhaye ubwigenge bwa Zimbabwe, bazi ko bazaguma mu bikingi byabo. Mugabe akajya agenda agahura n'umwamikazi. Mugabe umuntu w'Abongereza, za BBC zikamwandika neza, zikagira neza. Ariko umunsi Mugabe yavuze ati ibikingi byacu mubivemo, Mugabe yabaye shitani mu maso y'amahanga yose. Mugabe yakorewe kampeni ku buryo isi yose bari bazi ko Mugabe ari umuntu mubi cyane. Namwe rero ni mundebera uyu Kim Jong-un kampeni, twese rwose iyo tumubonye turavuga tuti uyu mugabo rwose ni umuntu mubi cyane, niwe mwanzi wa mbere w'isi. Ariko ntabwo tujya twibanza ngo twibaze ese ku isi amabara yose yahabaye, uyu mugabo hari aho azamo, hari aho mwamwumvisemo? Tujye dutekereza, twumve na kampeni z'aba banyaburayi n'ibitangazamakuru byabo biza kutwigisha ngo freedom of speech, ngo ibinyamakuru byigenga. Twaje gusanga ko ni Burayi nta binyamakuru byigenga bihari.
no muri Amerika nta bihari. N'iyi YouTube dukoreraho mujya mubibona ko iyo hari amakuru mutangaza ajyanye n'Uburusiya, ajyanye n'iki, ibinyamakuru byinshi bitangaza ukuri kuri iyi ntambara barabibaninga. Ni kampeni ishyirwamo imbaraga nyinshi cyane, ariko ikibabaje no gushaka kutwumvisha ko twebwe itangazamakuru ryacu ripfuye, ritigenga, iryaba ari ryo ryigenga. Twarabibonye ejo bundi ahantu muri press conference barimo gusohora, anga muri Amerika barimo gusohora umunyamakuru w'Umurusiya kubera ko ari Umurusiya, arimo kubabaza ati kubera iki mwanga ko murimo kunsohora muri press conference. Barambwira ati nukuri Umurusiya. Uyu munsi ejo n'uwirukana umunyamakuru w'Umufaransa hano mu Rwanda bazasakuza ngo wakanze itangazamakuru, ariko bo nibabikora ntabwo ari bibi, ni Umurusiya. Murabyumva? Sinzi niba murimo kubyumva, ariko ni ibintu byumvikana. Uyu Kim Jong Un rero tuzi nk'umuntu mubi, tuzi nkaho ari we shitani nomero ya mbere hano ku isi, araza guhura n'undi muntu mubi nawe cyane bita Vladimir Putin, ariko akaba ari umuntu mubi mu maso y'Abanyaburayi, ariko akaba ari umuntu ukunzwe ku isi yose. Ku isi yose Vladimir Putin arakunzwe. Hari n'abo baza batazi n'iby'intambara, batazi n'aho Uburusiya buherereye, batazi n'aho Amerika iherereye, batazi n'intambara iheruka kuba, ariko babwira ati njye nikundira Putin. I don't know why, ariko nikundira Putin. So abantu benshi rero kuri iyi si bakunda Putin, nubwo Abanyaburayi barwana no kwerekana ko uyu Putin ari umuntu mubi. Uyu munsi rero arahura, uyu munsi ni ba bad boy, uyu munsi ba bad boy bahuye bagiye muri meeting rero kugira ngo Abanyaburayi muri ya propaganda yabo, kugira ngo batwumvishe ko ibyo bagiye kuganira ari ibintu ngo biri aho ngaho bya fake. Uburusiya bwabaye desespere, bushaka inkunga ya Korea ngo bugiye gusaba intwari zinizi. Mwagiye mu nama muzi ibyo bari buganira, ngo Korea ngo barayihangwa ibiryo, ngo nayo ngo itange ammunition. Ibyo ni ibiki mwabivanye hehe? Inama ko itaraba, ko mutabonye umurongo w'ibyigwa biri mu nama, ibyo bintu muri gutangaza biri kuva he? ngo baravuga kuri ibi nibi. Kugira ngo Abanyakorea bohereze ammunition rega mu Burusiya, ntago bisaba ko Putin ahura na Kim Jong Un, kuko na Shoigu yagiyeyo. Mugomba gutekereza kure cyane, kubera ko Abanyamerika baje bavuga bati turamenyesha Korea ya ruguru, ariko aba bantu nta n'isoni bagira n'ukuri kwibana. Abanyamerika, umuvugizi wa presidence y'Abanyamerika yabwiye abanyamakuru ati turiya Korea y'Amajyaruguru turabwira ko turi buyishyirireho ibihano niza kohereza intwaro mu Burusiya. Urakanga Korea koko? Urakanga Korea? Urayikangisha siki? Niki Umunyamerika afite cyo gukangisha Korea nk'igihano? Erega reka nze mbabwira ikintu kimwe. Umuntu akumenyereje kujya guha icyayi mu gitondo utakigurira, hari ahantu ugenda ukagifata ukakinywa kirimo isukari guhagije, ejo akabigukorera ubuzima bwawe hafi ya bwose. Ejo akaza akakubwira ati noneho isukari yabuze, ntago nzongera kugukorera icyayi. Birakugora umunsi wa mbere, bikakugora umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ugashaka ukuntu wakinywa kitarimo isukari, cyangwa shaka uburyo, cyangwa wanabwirwa ukaza kurya saa sita utangwa icyayi kumva ntacyo ubaye. Bikazarangira na ya sukari ntayo nakeneye ahubwo. Sinzi niba muri kucyumva. Iyi Korea y'Abanyamerika baragiye barayizonga, igihe cyose baba bashaka kuyikatira urwo gupfa. Putin ni ugenda na droit de veto muri UN akavuga ati ibi ndabyanze, murimo gukatira Korea. None mwebwe murashaka none uyu munsi murasaba Korea kwibafasha guhana Uburusiya. Are you serious? Muri tayari mu mitwe? Twarabibonye uyu Biden aho ari hariya muri Vietnam avuga ijambo, yavuze ijambo noneho arabyibagirwa, atangira kubivanga n'ibindi, atangira kunabuze video mfitiye uburenganzira bwo kuba nashyira hano kugira ngo muyirebe, atangira kubivanga kugeraho abari bashinzwe iyo press conference yararimo bahagarika amajwi, bahagarika n'ikiganiro, kubera ko umusaza byaramucanze, atangira gucangacanganya amagambo, atangira kuvuga ibyo hirya no hino.
uyu ni umuperezida w'igihugu gifite nucleaire, igihugu cya mbere ku isi tuvuga ngo gikomeye. Baramuhagarika, bahagarika press conference. Niyo mpamvu mugira gutya mukajya gusaba Korea ngo nibafashe guhana Uburusiya, kandi Uburusiya aribwo buhora butabara Korea. Ibi bintu rega, ibi bintu isi yose izabibona, ibote, ibamenye imikorere yanyu. Tekereza nko gusohora umunyamakuru ngo kubera ko ari Umurusiya. Ubu mwirirwa muvuga ngo bafunze ngo France 24 muri Niger, ngo bafunze ngo RFI, ngo ahanaha, ngo bafunze BBC ahanaha. Nibabifunga ahubwo ntibaze no kubifunga biriya bintu. Bakagombye kubifunga na burundu. Kubera ko namwe niba mushobora gutya mugafunga itangazamakuru ry'Abarusiya ryose, nk'ubu ngubu RT kuri YouTube ntushobora kuyibona. Iyi ntuza Russia Today ntushobora kuyibona. Kuri YouTube ntiwayibona. Bagiye bareka amasomo yabo, turabizi kumvikanisha ngo Kim Jong Un ni jini, ni shitani ya mbere ku isi. Amashitani turayaza hari. Abarimbuye Japan, abarimbuye Afghanistan, abarimbuye Iraq, abarimbuye Yugoslavia, abarimbuye Libya, abakoze genocide hano mu Rwanda babigizemo uruhare. Abo bose barahari, ibyo bihugu byose birahari, ariko Kim Jong Un niwe mutunga gatoki cyane. No, tuzatubiganiraho kuri Waka Waka podcast, tugerageze kuganira ku bintu tubishyire ku mucyo, tureke kugendera ku bintu badushyizemo ngo muri Korea ya ruguru ngo habari ngo za supermarket ngo zipambye neza, ngo wajyamo ngo wareba ngo ugasanga ngo amakarito ateretsemo ngo nta kintu kirimo. Iyo ni propaganda, iyo ni propaganda. Korea ya ruguru ibayeho uburyo ibishaka, ibihano byose mwayishyiriyeho irabisurvivinga, kandi mbona ko n'abanyakoreya bashyigikiye ubuyobozi bwabo. Iyi Korea ya ruguru yanatashye na submarine. Rero abantu benshi baravuga ko aba bagabo bagiye kuganira ko kuri ngo Korea ihereze ammunition Abarusiya, noneho n'Abarusiya ngo babahe ibyo kurya, ngo babahe na technology ihambaye bashobora gukoresha muri iyi sabu yabo batashye, bashobora gukoresha muri bya gisirikare, kuko Abarusiya bari imbere mu by'ikoranabuhanga mu bya gisirikare. Ibyo ngibyo ntabwo bisaba ko aba bayobozi bahura, kuko n'ubundi basanzwe bafite imikoranire imeze gutyo, n'ingabo zabo murabyibuka zitoreza hamwe, zigira imyitozo zihuriramo. Ahubwo icyo navuga ni ugutegereza tukareba ibirimo, kubera ko Peskov umuvugizi wa presidence y'Abarusiya yavuze ati tuzagirana ibiganiro n'umuyobozi wa Korea y'Amajyaruguru tutitaye ku mabwiriza cyangwa se ayo mategeko mpuzamahanga badushyiraho. Ibyo byose ntago tuzabyitaho mu biganiro tuzagirana n'ubuyobozi bwa Korea y'Amajyaruguru. Rero muri train ya gari ya moshi, train nziza cyane y'uyu mugabo Kim Jong Un, ikaba yamaze kugera mu Burusiya. Ubu tuvugana akaba yamaze guhura na Vladimir Putin. Inama ya ba bad boy ikaba yatangiye, ubwo iy'abamarayika ya G20 cyangwa se G20 irangiye nta kintu kigaragara igezeho. N'iritangazamakuru ry'Abanyaburayi riri kwanga no gusoma na communique ya G20 kubera ko ni fake nkuko nabibabwiye. Byonyine BRICS yamaze kurenga G7, none murumva G20 nakana cyane. Abanya-Ukraine bababajwe cyane n'ibyavuye muri G20 kubera ko nta kintu na kimwe kibashyigikira kirimo, ahubwo baravuga ko ibintu byose byatangajwe muri iyi nama ya G20 biri ku ruhande rw'Uburusiya. So tuzakomeza tuganire, turebe, dutegereze Zelensky, turebe niba zemera ya taxi bari bagiye kumwohereza bigitangira, cyangwa se niba zirukanka inyuma y'indege nko muri Afghanistan. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka Podcasts.